Vegan a better version. Så vi bare kan lukke nu. Please. How many times do you shave? Weirdo. When's a vacation now? No. I glæder mig til at USA. The people here are making me uncomfortable. Really? Really? What? Huh? Yeah. Okay, hvad fanden er det, jeg laver? What the fuck, man? Weirdo. I hope you have a happy new year. Me too. I don't make it comfortable. Og så mangler jeg ruder på min seng. Min seng ruder så meget. Gør den lov til alle sammen. Lige måde. What is my similar Swedish and Norway or Danish and Swedish? I actually don't know. I think Swedish is like on both ways, and then Danish and Norwegian are most apart from each other. They all speak the same languages, just dialects. No. We don't speak the same language. I don't understand either of them. You have glasses? Nope, I don't. Make it out of here. Summer, I should know I'm gone. See something that's doing my flex biceps. Oh. There's nothing to flex. Greetings from Hungary to a beautiful girl. Thank you. Hi, madame. Hello. Norway below. No. Do you speak Russian? No. Kan du snakke dansk? Ja, det kan godt være din højde 1,77. Damn! Okay, 400 mennesker. Damn! Hvad er din højde? 1,77. Tall girl. Yeah. Do you speak German? I can speak a little bit. Er du en Olivia? Nej, det er jeg ikke. Må vi se outfittet. Bruger du vippeserum? Nej. Do you speak Italian? Nope. Og præcis at sige 77. Yeah. Do you have candy? I have Kinder. Damn, jeg tror. I don't know. I know. Bro, are you one? No, I am 177. Are you fluent in English? Not really. Hvorfor alle har engelsk? Fordi langt det største for, mine følgere, de for engelske lande. Outfit of the day. Oh my god, det ved jeg ikke at se. Why is that room so small? Is it small? I think it's okay. Are you a model? I'm a... Ja. Og hvordan blev mine ben egentlig? Mine ben, de blev også okay. The skirt is crazy. Crazy Daisy. Hello from Belgium. Hello. Damn, min ryg. Hvor er du fra? Jeg er fra Danmark. Which city are you from? Hvilken mascara er serum? Jeg bruger ikke vippeserum, men kan jeg ikke bare have min mascara liggende heroppe egentlig? Der er for mange, der spørger om det alligevel. Og der og så... Hej, hallo. Jeg bruger de her 3 mascara. Hey, you gonna light some fireworks tonight? Maybe. What language are you speaking? What is your first language? Danish. Du er flot. Tak. Thoughts on Manchester United getting relegated? I don't really have any thoughts, to be honest. Tak. Farvel. Hvad skal du så i aften? Vi får gæster.
lige om lidt, og så kommer min kæreste senere. Vi vil se din mail. Really high def camera. Hey, I'm Carla. Nu må du kraftedeme stoppe, seriøst. Venner, hende der lige har skrevet, jeg er Carla, hende må I meget gerne gå ind og anmelde, fordi hun lader som om hun er mig. Det har hun gjort flere gange. Altså sådan... Bare lige hvis hun ikke... Ja, hende der har skrevet, hey, I'm Carla, hun har et profilbillede af mig. Hende må I godt lige gå ind og anmelde, hvis I kan, fordi hun lader som om hun er mig. Det har hun gjort før, og jeg fik hendes profil stoppet. Men hun har lavet en ny. Guld eller sølv? Guld. Definitely guld. You're 14, right? I'm French and I have to say it, you're beautiful. Thank you. Holy shit. Holy shit. Ja, yeah. Fedt. Fedt. Insta, it's in my bio. Dig. Hvad er der med mig? Jeg er dum nu. Hvad er der med mig? Instagram. Min bio. Ja. Fuck, min mave går ondt. Jeg skal hen på en del. Folk gerne vil se kommentarfeltet. Virkelig. Ja! Nå, jeg bliver nødt til at gå nu, fordi jeg skal op til madvasker. Så vi ses, venner.